pile bae ini wade piruni pia ma piru pia pile eğer şaş nebe hati çarsaro Pari Ergun şare su şare sigarego al koy şaş ho kitabı lüşti kitabı şilanı lüşti kerem Pari Ergun tıxerame çemone meserame شما خير وخيرامي صاروا شما سلامي تايما بريمي دي حاسس بيما سور من المهندس نيفي لازم على سيسر سينا بنسين نورمال شاري مازا زايا أزهرنا صاروا دربي دينا سوان ما دوام كانوا جابر حتى أولو رساو سه بول باقي آخر مشكلة دنيا ما نو جغرافيا ده ساساني لره تبيا جغر درست ويري ولا تنيبي gerek Selçuklu, gerek Bizanslı, Osmanlı, hepsi inanma ben gittim. Ortada lecadı menlik. Bunu vaktame ki zazayma artık kılki koyamayan. Coğrafyaya da çile koyu estekleşti içiniye. Çünkü bir lecam yandı, bir harbam yandı. Paymal neydi bir diye oruçlu cayakı verdi koyamayan ne köftüleceğim yani. İktidar o kamet, devlet-i kamet bir uzman eline kadakeken labi resnay evru. Osmanlı döneminde 6 zuvan yakıt tonlan ina. Labi Cumhuriyet kamet tefiya Mustafa Kemal'i ve Türkiye'deki kam ki esto pero Türko. حرف ما کهانی ورزانه عالم ما زانه ما پیرو کردی جاهی مکتب ما مدرسه ما نامه دوام ما سلطان ما پیرو ورنای padişahlığı işi açtı Cumhuriyet Ahmet Fransa'da 1789'da padişahlığı hükümdarlığı Cumhuriyet ama ses sarfı demokrasi yanı. Türkiye Zir Cumhuriyet hazır ölçüde işte de ama hava kendine havna demokrasi çıkıyor Türkiye'de. Zuane ma, Kırgızistan ma, Lazlar, Çerkeza, hanım kendi kadar yasak. Harfiya Latince yardı, program yardı, Uvaki Cumhuriyet ama padişahlık şikayet, Cumhuriyet ve milletvekili lazım. Şari May, Şerbi Güneydoğu, milletvekili Godiye Bey'de Ağaoğlu Şeyhari Padişahı milletvekili gere, شما دوباره مکتب نیوازه، رای نیوازه، فابریکا نیوازه. اینا چه قبول کرد؟ تابی که بیان نو ما یک فرصت دیدو کرد و حکم ما دو بکنیم. آروز رو حتی اولو ما آقا و شیخ کنیم ملت وکیلیو خود جو کاری زبان مازی پیدماننو کلتری نامی سکان دی دوان دی مازی برینو जो करे कच्चे के माली से कदीने ने निशानी पर कोई जाए बाबू के चिड़िया वाला तो खुमा तंकर दो हरदे मार दे वो इमा खोट ने मंदो सत्तना में सला खुमा बजाने के चिड़िया गुनाह बियो जो करे माँ गिरक जोबे माँ गिरक बेतफशी كرداس ما بابيا اللجنة السكترة مسكش مشاريع
mücadele inanmayan Mısır'ı. Leninizm bana uluslar kendi kaderlerini tayin eder. Kandeyim akırı bir komünist. Ama sevi artada kübresi reyi. Nasıl zuman ema dünya zazayan öben obini. Devrimci olmak, mağdurun ve mazlumun yanında olmaktır. Devrimci olmak illa kendi kanından, canından, akrabana sahip çıkmak değildir. Onun için Zaza dili bugün UNESCO'da kaybolan diller arasında son sıralardadır. Bu dil binlerce yıldır bize yetişti. Atadan, dedelerimizden kalan bir dildir. Bu dilin kaybolması bizim nefsimize mi denk gelsin? Yakışır mı bize? Bu bilinçle bütün dilimize, kültürümüze sahip çıkmanın demokratik yollardan mücadelemizi vermeliyiz. Öncülerimiz, okuyanlarımız, hünermentlerimiz olması lazım. Ama maalesef okuyanların, ya biz bu haldeysek, okuyanlarımızın sahipsizliği, parlamenterlerimizin eksikliği, bizim duyarsızlığımız bizi bu halde bırakmıştır. Sadece halklar için değil, şahıslar için, aileler için de herkes hak ettiği yerdedir. Şu anda Zaza davasını giden arkadaşlar var, dernek, federasyon, parti, yurt içi, yurt dışı çalışan arkadaşlarımız var. Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Ama henüz işin başındayız, bir sürü hatalarımız olacak. Yalnız bir tek hatamız var, kusurumuz var. Maalesef birimiz azız, ikimiz çoğuz. Birbirimizi yemekten bu halde kaldık, hala devam ediyoruz. Tüm mücadelemizle bu işi kendinde nefer zannedenler yanında olmalıyız. Bu davayı yanında olmak herhangi bir mal, makam için olmaması lazımdır. Ve dilimizin kaybolmaması için bu sadece yani Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ya, her dil bir ayettir. Onun için bundan sonra dilimize sahip çıkacağız. Allah'tan ki bu sosyal iletişim var, Facebook'tur, bilgisayarlardır. Bunların sayesinde inşallah dilimiz kurtulacaktır ve gençlerimize çok iş düşüyor. Birbirini severek, mücadele ederek, yılmadan bu işin sonuna varacağız ve dilimiz kurtulacak. Yani yaşasın ana dili için mücadele veren devrimci gençlere. Dinliyorum değil mi? Şimdi aslında ben inşaat mühendisiyim. Dilimiz kaybolmasın diye Zazaca şiirler yazmaya başladım. Nerede kimse de yazmadığı için şiirlerimiz biraz şey gördü, rağbet gördü. Numune belli. Yani bir numune belli. Vorze veriyor. Kışlık zikadiya, nezdi eriyor. Roj may peydamanının akıl şıma saranıyor, şıma veriyor. Kardi veriyor, o boka kulbo. Akıl veriyor sare, vakta doğrun bu. بترسي برمي بعد زيسة بناي زازايان بزانا بيروتهم اوي تو روش بروش زيدي خوكنو نامي تو نيلانو تو
inkar kردو چند به نفسی او یا حسنو او دن انا خیطوری خوشیدو زوانی مردا تویو بنو بنی تی چند شد حرامه چند به آمینه زی کتکتی هاردی کفتی استا دم یه روز دا روشانه باکا تا استنی بیدی نی تکلما ونی خسر نگینه نفس تویا نیمندو زانی سکنی سره مالباتا خود تو بستو جبر تلفو بمکیزاری تیه نمونه بنی زوتی توری بنی زوتی سوری خانده مالد دنیای منتا بوری چو زوانه مارو چه باکایو پینجه ترکانه تر شو تشکی جبوری کسی که من عادتوی توقعشیا دکتر و من یوسف تجار و ابوخاتو زانو زندیو الهو کرشی و تو دوله قصی بکر و خدا شرمایه نو وانا عیفو جو که استای مشیدی بیشتر زدید دا کارتی رسی استای زتاین سب کنا قصور مونی کتابی می‌بینی؟ انشالله در 5 الله عمر بدو مدرجه انشالله. لا ککو بین زوانی مکو خدیره. ما جو دنی پیرو علاویای نمیره. اردو نیمندو ما بندو ماری باو پیره. کسی مانیو شری نزد شیره. تنی بفکری رونی سبنو زازا نیوانه اونا نیبنو شاری هتو خویو خوی کار کنو زمان مرد خورا خی شرماینو جو که چیری امگ نیدوسه دست اشتو کتو نکت بیوسه تنیجی سوندری کی بیوسه دو فنی کرو واقع سک کروسه شار بزوان دو خیا علمی واننو ایجادا بشننو زانای رسننو ولات قرونانو دنیای حسکنو خینت منو حالا آغای پسننو حتی نکا زاف زوانی بینی بی تاینی جوردی تاینی کلمی بی و خسرو نیبی تمپن دستی بی جو کاری جو آینا دلی بیری ما دملی کنه درزین خوبوه کسی را نترسه او چم نیکوه ما خورا چیه نپوست قوم قهریه بیری ایدی ما چوی قلدا موزه کوه خیر الله ما زحف قچیانه نیمه مردی سر نیمه بیشانی مردو بیشانی گاما بی خورتی وقتا سببی زنجیرانه نوزی گاوان دور بنو تدی دواری دانو بنوانو جوین دوباریو تورملو ساپویان دلته بیشلی جلو شالن ده کلفی دایر خورو پورن دو بشگیجن کلاوا سرو سولی تاکیشی رنگانو درون دا موندی لاغری دانو دربتی کعانی یساقانو نو چقدرو چری برتو غرانو روزی منیدی ریجی هوا بانی دو بلیایه سرد دوا کیبر پانیو کشرا بکوا واجه سوی تو چلی شتیا گاوانی دو چوک مارایو روزی دواره نیور دارایو سر دو اسمان گونی رای رایو گانچینیو سکرو مجبور پای رایو
دوزانی رونایا گاوانی خوری گرفتیره نیدو و شری بیره دواره دو گایو قاطر و هری جو رستن و درد چیبری اقی گاوانی بابت نیو حساب و بنا کسی نیدیو گاوان نیوانو چندو چیچیو کیک چیچی دا او رسته جیو مردمی که استیکز حقی گاوانی صرف نیدانی تاین بیبالی استی ایزی نیدانی گاوان باجو شنا نیوردانی شروع کوتی شنی پیدانی خواهوی گاوانی لطه نانو خانده ای نانی گره حدی بزانو ناخری دیو ودو کوبرا ورزانو بیلو لیو بیفی تکی چیه نزانو جامعات وعزي كان ناس كان ايه معاش كده هركس قوري بيدك خوري جاياجي بينانو ولاتا كامو كوتي سكنو كوتي رندو يانا رندو وهاي كيف بنو لي فكري هو جاء عمجي وفكري باجنو نو دنیا ده سو حلقای ملت استابانی ایک به نفسیه ایک به دستیه توبه اینا نیوانی زور دستو دولمندار و نایا خوری روزانه کام کاریو هون برو همه بشیری ای ظالمی زانه منگی ونا اوکا انجنو زانو ملت استا خوحسیایا از نیان جنابانو بسو شماری بونی خود و بونی مارا بانو شماری بکندیزا ماری بکوچکانی دانو ونی دوزانی رونایا بزوان دو نحت بیا زوانی ما قد خیو بالجحشت مايو زند خيا كم كردو قاند ما وني ونو زي ماضي خيا فورتو كرمي كشنو انو محكوم شنو خويا نانا حقي مارو كني خوجاي ديني رمزاني معاش كيني نادو زانرا جوكاري چيه نيواني روژه‌نی خطبی سرو مدح نادو زاندانه آد دید معاش چمیا خوجای نایونی رند بزانه بودنی دابوانا بس جمعی اویسا بطرتن ما قهر دردی نیه اشتک اینان مادرسو خورتان مادرسو شو تسليمه ما أفاتك ينا حولي بيريا رونا وجويندا ونا من نيديا غيرنا كسي وما بلقنو بزانا كحقيق أزهم دنيا ينا نزديد مي موي مكاي كني قاندي مرا زكي تيكي وكني فورد سليلا حتى ننوكتي رنگا ننگا واني ورز قيام بكي تجبن دني نشنا ورز لرس كوتو قانديني شن دنا نزدي حند بنو بمي جوي كتشنو كم تشوش ملا واجه حيلا تني كبش دستين
Etego siyayo kesero, etego siyayo bedayo kura, eşyayo kandi cefero tebera, Boğazı siyayi binde cüvey kaydide, taymen de o kadar ne bilecekler. Ya o sene o karıka sape, gerçekten siyah binde zeyi aşmıyor diye. Çiğneyen yavrayne nakasetine be. Hayran ben o kez danıştı dedi. Ona ne delala beşi meydanı, örgüsü kere jevbi jevdanı. Hende kemiye, hende kadriye, zarrida kullahuma jevbi jevdanı. Gerda Yakup bin inana muslenu, feka kerda manenu, kam kebinenu, Andok dünya bu, dünya senu, dünya patacar, çakabilen. Nakabati beray Hacı Cilani daya, Allah Cela razı olsun, Hamaza razı olsun. Ne korte keyne ma, Türkçe söyleyeyim de ondan. Yani o Hacı Cilani gösterdiği bu etkinlik için teşekkür ederiz. Hacı kardeşimizi tahmin ediyorum. Herhangi bir makam peşinde değil. Bizim dilimizin kaybolmaması için gençlerimizin, büyüklerimizin dilimize güvenmeyenlere dilimizde güzel şeyler, şiirler, romanlar, filmler, tiyatrolar aktaracağız ki bizim halkımız demiş, artık bizim dilimizde de bir şeyler oluyor. Evimizde, çarşıda, okulda, her yerde inadına Zazaca konuşalım, inadına. Yoksa başka türlü çıkamayız. Dil sahibi olanlar yok eder, başkaları değil. Kız Zazaca konuşmuyor, yok olur gider işte Çerkezler, Lazlar. Yüzümüzün ayıptır ya. Her şeyi parayla satın alabilirsin ama kaybolan dilini mümkün değil, alamazsın. Ahlak demekle de olmaz. Uyaralım birbirimize yardımcı olalım. Nerede bir etkinlik varsa herkes gücü nispetinde katkıda bulunmalıdır. Hepimizin ana dilidir, öbür dünyada Sırat Köprüsü'nün başında her dilden melek vardır. Geldiği zaman diyecek ki elbette to seker seneker ben Zazaca bilmiyorum. O da paye krodo perzo canım şu sen Zazaca dili bilmiyorsun. Nasılmakla dua etmekle adam günde 5 kere günde 50 sene devamlı Allah'ım bana ver, çocuklarıma babasına araba ver, sağlam konuşun. Hep kendisi için istiyor ya. Yani insanda bir gökyüzü olur. Biraz da kendimiz için, toplumumuz için, etrafımız için. Hepinizi saygıyla karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.